Die Flüchtlingsbahnen sind ebenfalls zwei Buryatenbahnen. I. Das alte Flüchtlingsbahn, welches der Zeitschändung nach dem Barkgebiet kam, da es in seinem ehemaligen Weidegebiet am Baikal-See von russischen Truppen zu sehr bedrängt wurde. Энэ бол Тэнгэрийн тэтгэсэн хааны үед байгаль нуураас Оросын Бурят Казак цэргийн цэрэг мөрдөж тэгээд мөрдлөг доор энэ бүс нутагт ирсэн гэж үздэг. Das die neue Flüchtlingsbahn, welches während des russischen Revolution in sein heutiges Weidegebiet an der außen-mongolischen Grenze kam. Шинэ босгоол хошуу бол Оросын хувьсгалын үед одоогийн байгаа нутагтаа хурж ирсэн. Oranchonen leben in der starken Einbahn in den westlichen Hingens Ausläufen. Die sind ein völlig mongolisierte Tungusen Stamm. Orchon бол Хинганы баруун талд оршдог. Бүрэн монголчсон Tungus аймаг. Heiler Daguren, Chinesisch da Huer, leben in zwei kleinen Siedlungen zusammengefasst in einem Xiangren in der Umgebung der Stadt Heiler. Sie haben Beziehungen zu den Nonnital-Stammen. Trotz seiner zahlmassigen Schwäche stellt der Stamm einen hohen Prozentsatz der mongolischen Intelligenz. Der chinesische schon erwähnte Beschreibung des Kreises Airon bezeichnete Daguren als Abkommenliga von Stamme der Hirten, die als Liao-Dynastie 979 1123 über Nordchina geherrscht haben. Nach deren Ende sollen sich die Daguren als Viehzuchter in das Parkgebiet zurückgezogen haben. Alle diese Stämme der Nordchina-Provinz sind noch nicht vor dem nachdrängenden chinesischen Siedlungsdruck ausgewichen und ihr Lebensraum bildet einen ursprünglichen der 4 Provinzen und damit auch ein kulturelles Rückzugsgebiet. Die Ost-Xinjiang-Provinz umfasst das vorwiegend noch von Mongolen bzw. mongolisierten Tungusen bewohnte Gebiet der Nonnital-Stamme. Хайларын дагуурд бол хятадаар Тахуэр гэдэг 2 суурин хайлар хотын орчинд байдаг. Тэгээ бүгдээрээ Нонниталын угсаа тэгээд эсэрэг очин байдлаас нь үндэслээд энэ угсаатны бие даасан гэж үзэхэд төвөгтэй маш ихээр монголчлогдсон. Тэгээд айгууны орчны нутаг дэвсгэрийн тодорхой ойлгол гэдэг чигт бол 979-1123 он үед хойд хятад хятангаас салбарлаж нүүдэлж хөгж ирсэн. Тэгээд дараа нь Баргын нутагт мал аж ахуй эрхэлж амьдарч болсон гэж тэмдэглэсэн анализ. За тэгээ Хинганы хойд Хинганы мужидхийн бүх угсаатнууд бүлгүүд бол хятадын суурьшил бүрэн автаагүй. Гэхдээ эдний уугуул нутаг нь бол маш их багасж байгаа, агшиж байгаа. Зүүн Хинган бол бас зүүн Хинганы мужид бол монголчсон Tunguсүүд бас амьдарч байна. Die Buryaten vom mongolischen Jagend kommend sind 8 waren ursprünglich tungusische, im Laufe der Zeit dann mongolisierte tungusische Stamme. Der Name mag auf den ursprünglichen Kulturstand der Stamme hinweisen. Es liegt die Vermutung, dass es sich bei den Botra-Wanderern verwandte tungusischen Udhe handelt, welche heute noch allerdings stark sinisiert in den Wäldern, in den rechten Ussuri Zuflüssen und Ufergebiet des Japanischen Meeres jenseits der Wasserscheide in einer Stärke von ungefähr 1700 Köpfen leben. Die Udhe selbst sind weiter nur eine Teilgruppe der tungusischen Oranchonen, was die obige Annahme erhärtet. Auch in einem historischen Atlas der Mandschurei findet sich schon im Jahre
1115 im Gebiet der rechten Ussuri-Zuflüsse einen Völkerschaft Udege angegeben, Udege Udacha. Da zur selben Zeit auch die wortwohnenden Giljaken an der Amur mundig verdrängt wurden und 1284 der Verstoß der Mongolen bis an das Meer eintrat, ist vielleicht auch eine Wanderung einer Udege-Splitters in das Gebiet der heutigen Nonital-Stamme anzunehmen, wo sie uns heute nun als Butacha mit etwas deutlich geänderten Namen entgegentreten. Es sind dies die Bana Butacha, Ost Moroi Baba, auch Tawa, Bain, Nong, Butacha West, Ayung, Arung, Kitsagar, auch seine Sicht Shikalo. За Бутха бол гөрөөчин гэсэн утгатай монгол үг. Тэгээд анчин гөрөөчин ursprünglich дөнгөс. За дөнгөс гаралтай юм 8 хошуу бол цаг хугацааны эргэлтэнд бүгдээ түнгүүсээ гарлаасаа монголчлогдсон. Динамид за бүр үдхэнээр бол одоо 1700 орчим өрх ам, 1700 орчим амбүл Япон тэнгис болоод Уссурын мөрний цутгалд эрэг хавийн нутгаар амьдарч байгаа. Манжурын атлас гэдэг зохиол тэмдэглэлээр 1115 онд Уссурын мөрний ойролцоог үдхэнээр амьдарч байсан. Үдхэ буюу Удха гэж нэрлэгдсэн хүмүүс амьдарч байсан гэж тэмдэглэсэн. Тэгээд 1284 онд монголчуудын хийсэн зохион байгуулалтаар далайн эргэн тойрон руу нэвтэрч, далайн хөвөөр нэвтэрч суурьсан. Магадгүй нас үдхэнэрийн нэг хэсэг дэшээ явсан. Тэгээд Бутха бол дотроо зүүн Морой Баба банар, Морой Баян Нонны мөрний Бутха баруун Аюун Хитсагар гэсэн хэсгүүдээс бүрддэг байна. Die Süd-Shingon-Provinz wurde aus den westlichen und nordwestlichen Teil des Jirin-Bundes gebildet, die noch zu einem hohen Prozentsatz frei von chinesischen Bevölkerungselementen waren. Die mongolischen Bahnen dieser Provinz sind 5 Horchum Mongolenbahnen, die sich wieder folgendermaßen untergliedern: Horchum Südbahner, Ostschwinge, Bintwang, Horchum Mittelbahner, Ostschwinge, Dachenwang, Horchum Nordbahner, östliche Schwinge, Bowang, Horchum Mittelbahner, westliche Schwinge, Tushetwang, Horchum Nordbahner, Westschwinge, Tushet-Jung. Die Horchum-Bahner werden schon 1632 erwähnt. За өмнөд хянганы мужид амьдарч байгаа. Өмнөд хянганы мужид баруун болон баруун хойд талаас жирмийн чуулганы хошуудтай нийлдэг. Энэ Монгол 5 хошуу байгаа. Тухайлбал дурдсан хошууд. Тэгээд dazu kommt noch ein Bahner, Manchu, Mongolen. Diese sind wahrscheinlich identisch mit dem Horchum. За үүнээс гадна Манж Монгол гэдэг нэртэй нэг хошуу байгаа. Гэхдээ энэ бол Хорчим нар гэдэг нь тодорхой. Gruppen in Manchu-Isle, welches der Mongolen-Forscher Christensen als von der manchurischen Begleiterschaft der Tochter des chinesischen Kaisers Sun Chi abstammen erwähnt. In der Südprovinz ist außerdem noch das Gebiet des Jalait-Banners. In den an die innere Mongolei angrenzenden westlichen Provinz fasste man 8 Banner zusammen. Es sind dies die Reste des Südbundes. Geschickten Banner, der Name soll die Glücklichen bedeuten und soll deshalb dem Banner bereit erteilt werden sein, weil es als allerletzte Banner in der innermongolischen Banner in die Cholgong-Gliederung der Manchu-Dynastie einbezogen wurde.
das große und das kleine Barenbanner. Oh, das Horchenbanner. Ein nach dem Westen abgegrenzter Horchen West. P. 2 Jarot Banner. Q. Das Nein-Banner. A. Das Onnoid-Banner. Alle diese Banner entstammen der Ost-, Süd- und West-Yangon-Provinz, sind die Reste der einst großen Jirim-Zost-Bunde und der Nonnital-Stamme. За эдгээр бол зүүн хойд, баруун болон өмнөд Хянган мужийн суурьшигч цөөгчд бол Хуан бол Монголын 100-д хорчин жирмийн чуулганы болоод Нонны талын талаас гаралтай хүмүүс. Für das mongolische Volkstum in Verlust geraten sind durch die Sinisierung bei den Nonnital-Stammen die 3 Banner, dem Jirim-Bund 8 Banner, dem Zod-Bund 7 Banner und dem Zost-Bund ebenso viel. Diese sinisierten Banner sind daher auch nicht mehr in Yangon-Provinz einbezogen worden sind und auch hier nicht mehr auf der